Hari ni malam kubo arbaya ka stadium po tura shna da company BRC nagalang commissioner and secretary yang kata sports menta kami ula pensyai baya kan ka stadium football po tura ka bede shibenta na ka PA Sangma Sports Complex amsam natai setia da kan ka company kemala kena akila patai kubo dari ka shna dari ka company Hindustan Steelworks Construction Limited yang ka sarkar pedeng. Haka juga pon kaliang commissioner secretary ka sports ule thuru mana kaliang jungki engineer ka state sports council ki wede ki technical expert but ki wede ki officer ki hiar kyrkieh sekate ka jaka ban tohkit halo kan ka jingtua jokan di kamadan football ka belajar menem step. Haka juga poru nak kaliang jung deputy commissioner jang ka Waskar rural district ula thung ya ka jing tohkit ban kli da magistrate nak kaliang ka sarkar ka ong ban kanjile ka bala ban maramat klo ya kan di ka jingtua jokan di ka stadium.